pošto vam se apsolutno svideo video gde sam pokazivao ovu Arc'teryx jaknu, morao sam da poručim još 3 jakne iz Kine. Da, dobro ste me čuli, 3 jakne, ali i jedan prsluk. Prva stvar jeste ovaj CP Company prsluk. Evo kako izgledaju etikete. Rifle shoes je odličan, unutrašnja etiketa je super, imamo ove naočare i materijal je jako mekan. Evo kako izgleda prsluk, ja sam uzeo XL veličinu. Druga jakna je Canada Goose. Ako se ne varam, ime modela je Cropter. I odmah pod rukom što mogu da primetim prvo jeste da je fenomenalno. Evo kako izgleda. Imamo ove Canada Goose etikete. Na rifle shoesu imamo Canada Goose natpis. Također ovdje na unutrašnjem delu imamo neke detalje. I unutrašnja etiketa je savršena. I naravno ovaj prepoznatljivi badge sa strane. Ja sam uzeo 2XL, pa ajde da vidimo trenutak istine. Iskreno kao da sam znao, veličina perfektna. Možda i jedna od najboljih jakni koje sam ikada imao. Sada kad sam je skidao, vidio sam da imam 2 unutrašnje džepa sa leve i sa desne strane. I imate ove tregere ovdje i onda možete da zakačite jaknu kad vam je vruće. Jakna je ova North Face i iskreno jako mi se svidjela zbog ovog printa. Imamo ovaj North Face logo koji je vezan, imamo ove neke North Face etikete i unutra imamo ovaj North Face tag za veličinu. Što se tiče rifle shoesa, on je perfektan. Evo kako izgleda, ovdje pozadi imate skrivenu kapuljaču i mislim da je ova pun pogodak. I za sam kraj, CP Company. Ako se ne varam, ova jakna se zove Soft Shell. A u pitanju je jakna kolaboracija CP Company i palaca i materijal je isti kao na onom prsluku koji sam prvi pokazao. Prva stvar koju primećujem jeste da sam pogodio veličinu. Imamo i ovaj CP Company Palace badge i poprilično clean jakna, moja ocena 10 od 10. Evo kako izgleda sa kapuljačom na glavi, ali pošto ja ne mogu da se odlučim koja od ove 3 jakne je najbolja, vi pišite dole u komentaru i ako želite link za neku jaknu nalazi se u mom Discordu. Jako je vruće. Ćao.